Ndagusuhuje kandi nguha n'ikaze mu biganiro bya Mugari Media TV. Nizere ko umeze neza. Nyuma makuru kanyahere ku nkuru itari nziza, mubwire ko i Nyarugenge imodoka yari itwaye abanyeshuri b'incuke yakoze impanuka. Urumva ko ni inkuru itari nziza cyane. Nyuma imodoka yari itwaye abanyeshuri b'incuke bo mu ishuri rya Saint Nicolas riherereye mu mujyi wa Kigali i Nyamirambo yakoze impanuka, abagera kuri 7 barakomereka. Impanuka bivuga ko yari iteye ubwoba, yabereye hazwi nko kwa Mutwe, ni mu murenge wa Gitega aho mu karere ka Nyarugenge. Iyi modoka yari itwaye abanyeshuri yarenze umuhanda igwa mu ngo z'abaturage. Akambwira ko hakomeretsemo abana 7 muri iyi modoka, ari nabo bitari cyane, ariko ari nabo batakomeretse cyane, bajyanwa CHK, abandi baza kuba bitahira basubira mu rugo. Polisi y'igihugu ibinyujije kuri X yagize iti polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda batabaye abakomeretse bagejejwe kwa muganga barimo kwitabwaho. Abayibonye bavuga ko yaba shoferi n'abandi bari barimo nta kibazo gikomeye bagize muri iyi mpanuka. Ubwo bakatwihanganisha abagize ikibazo muri ino mpanuka, abandi nabo baraza kujya kubasura bareko bakimeze neza. Hanyuma reka nyakomereze mu gihugu cy'Uburusiya, ubwire ko Perezida Vladimir Putin agiye kurahira gukomeza kuyobora Uburusiya. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kuri uyu wa 7 Gicurasi ararahirira gukomeza kuyobora iki gihugu nyuma yo gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu mezi hafi birashize. Ubwo uyu munsi bari buze kurahira, ndaza ko nkubwira ibiri buzo kukiraho nyuma. Muri aya matora yabaye kuva tariki ya 15 kugeza tariki ya 17 Werurwe 2024, Putin yatsindiye ku majwi 88.48%. Nikolai Mikhailovich bari bahatanye agera 4.37%. icyo yakoze yaramwanikiriye. Biteganyijwe ko nyuma yo kurahira Putin aragera ku Barusiya ijambo ryerekeye kuri politike y'igihugu no ku ntambara igihugu cyabo gihanganyemo na Ukraine kuva muri Gashyantare mu 2022. Hatumiwe abakuru b'ibihugu by'inshuti ndetse n'ibidacana uwaka n'Uburusiya. Ikinyamakuru France 24 cyatangaje ko ambasaderi w'Ubufaransa Pierre Levy yitabiriye iki gikorwa, ariko Polonye, Ubudage na Repubulika ya Czech ibyo byanze ubutumire kubera intambara ibera mu gihugu cya Ukraine. Putin agiye kubera Uburusiya muri manda ya 6. Igikorwa cyo kurahira bwe kigiye kuba habura iminsi 2 ngo Uburusiya bwizihiza umunsi w'intsinzi y'ubumwe bw'Abasoviyete ku Budage bwayoborwaga n'umunyagitugu Adolf Hitler ni mu ntambara ya 2 y'isi. Hanyuma reka unyemerere ngushimire ibindi biri buze kuba bivugwa kuri aya makuru ndetse no kuri ntambara Ukraine n'Abarusiya, ndaza kuba mbigarukaho. Nanone ndaza kuba nkwa updates mu masaha nimugoroba nkubwira ko kurahira byagenze. Reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza kuri iki biganiro bya Mugari Media TV, kandi mwibutsa gukora subscribe kugira ngo tujye tubona amakuru yacu buri munsi, sharing, comments na likes, uzayicikwa n'ibiganiro amakuru meza bya Mugari Media TV. Komeza ugire ibihe byiza.